Dickson. Bro, ni aye mtu wangu. Poa sana. Tupige masolo podcast épisode 73. On avance comme Rolls-Royce. Sur moto. C'est bon kaka. Les solo à contraceptive. On a kwanza kama mweglize tu banakataza contraceptive kwa Maria. Maria atakanta tena contraceptive yae bro. Na iko marie. Kazi yake ni kuzala. We, acha ile ideolojia ba Apa, Afrika. Kazi yake ni kuzala. Papa, tulioona jua nini? Juu tuikale hivi. Ndio muzalizale sa panya. Hapana sa panya. Control iko control. Kuzala ni kusikiliza. Mbona vitomokea unakuwa mi hapana bro. Comprendre quoi les solo. Si comprendre. Les solo ko hivi munaoa mais quand même kuko ile calcul ya kuzala kutanye munapanga ile voilà. Juu isiba koroge juu muko baimena munaoana kisha unasema unaona inakia basaidia tu contraceptive inakuya saidia saidia kufanya kupanga planification familiale sio mama banaita planification kuna hata kulikia ma entreprise mama banaita planification familiale banaenda banabafundisha comment gérer espacement ya batoto ni vya vile ma planté hapana wa process ndio vile donc contraceptive kama contraceptive sizo vya vile moshe sizo ile mamo unaona tao hapa kesho fo manze yu hapana mimi ndazala papa jaza dunia kinyo tu jaza dunia papa contraceptive mais kabisa na chez église tu nekata normalement kama mpaka kwa nani tumia hata shina bana katala na préservatif munawana muko mnajipreserver contre quoi kuzala basi ni église yenu il faut kuzala non nigizani kubiko na technique nyingine wanapatiana ka nini calcul peut-être mensuel nini mais ce qui est là est que pourquoi ongelea point ya contraceptif bana katala wonyo uliniambia hata kwa petit mwe kama photo yake shavumali toka nyona bo petit mwe alitoka na kabisa na ile kufunga buzazi lizaliwa na mkono hivi sema mimi changer je pourquoi unazana mnanifungia mie huyu sasa hapa mtasikia kingine mwaka alizaliwa kuna kalitoka na mwingine huko petit anaanza sasa itoka wewe walisheka unaona sio ningia muli kuna waboro mwa hivi wewe pite hivi na hivi uibane so utenea wewe wote utagusa hivi kuna kuwaka porte mwa hivi pale pa unaitosha unatoka nayo wale daktari walizalisha ule nao ni wafarse walimuacha vile za tungate kwa foto ndio bure ni aba tuitoshe mko anazaliwa ndio nao toka na kupe ushangale ule kabisa Yesu ndio alimsaidia la venkila mort ndio ile sasa ule kona vya kutemwanye mais ule petit atakuwa na mamesha kumala unazaliwa donc unatakuwa bata anaanza pigana na hayaenea hata yote hayatoka mudunia me yego preko hivi bro normalement mtu anakuwa iko en sécurité mtumbo ya mama yake uko éloigné na madanger uko éloigné na masouffrance za monde so nazaliwa ndio unaliaka sasa ile kulia na waka signe ya kuonyesha ke una entrer dans le monde yenye kwa mama mateso ni kwa mama biko mo bibaya au fait unatoka mfasi yenye uko tranquille unaingia mzone yenye iko mo souffrance yenye una interpréter le kilio sasa mimi haiko mimi interpréter vile kuko ma théorie zinestipile vile zilitoka sasa as far as zilitoka depuis zamani yanajua mimi niliviwaka na visha exister déjà sasa le petit alianza déjà guerre déjà mule mu ventre toke ko combattant il faut pas takulia kalitoka kuna saga meno piga makofi petit na wangalia iko saga mapengo jo hakuna hala meno nazisaka mpaka ile manyama inakuwa rouge na hapa inakuwa tu rouge kwa hiyo sio una plastiki mbili hivi wala ta boda mbili hizi zinalia inakuwa na somo aliwapeti daktari walikuwa wanasikia sasa peti ana yenyewe anasema ku rincer meno iko zirincer ule peti anakuwa historia ya pili ya Zinduna alizaliwa na Lino kweli ni nani ndio Zinduna Zinduna muziki ya tupa ya nani ya Zinduna ya Bahati Bukuku kweli asikile nani sikia
Alizaliwa meno chake luma mere yake huku pa mere yake kwa paralize. Bakita pasteur yake pika pale priere kumbe zindura ni granyoka. Wenda tafuta mtoto kwa mfumo. Yo. Wa Tanzania wanapenda creme. Zinduna ni nyoka kubwa. Maamuzi yako matokeo yake ndio ile. Ndio mamule. Mimi magezi kusikiaka. Wamesikia livumaka. Buku ni bale kamataka gospel wale. Parmana Christine Chouchou le mere na mugoto Christine Chouchou babati kuba Rose Mwando wanapika makara. Ule mere akusa alikuwa ni ex militaire. Kulikuwa vya mwingine chendere mama alikuwa na ruka ule vya naye alikuwa chizisha ba danseri bako walikuwa iko sawa mara walikuwa kunyonjo grama ziwa na machapati bro. Those Mwando ile bora kese naanguka chini alikuwa na ruka njoo kama netia muralantia na shuka boom migulu kwa hivi anashuka mpati bro. Nani mwanamke alikuwa tupatia nani mwevu unajiuliza ule alikuwa na colonne vertébrale kwa acier acier pur mon cher. Ndio ziruka vile mon cher alikuwa anacheza make mwana chana wale wale vya walikuwa wanacheza kuna ma veste moja hivi ile wanavala ma chemise kisha wanastile makolo yule ya veste hivi jobi kuna cheza na vile ma veste hivi veste vile vinakuachia hewa. Unajuza hapa watu hapa bro kwa makuta iko hapa papa watu walishazifuta mais kama bali diversifier sana on aimait très bien. Kumbuka gando ile zamani ni mamisikia kwa tatu kwa tate tukacheza ile mtu kwa maîtriser les ma chanson na madanse pa amina kisha kukoza ule mere alikuwa militaire grand militaire balikuwa na kwa kama na maklipe ya kujeshimia huko le mere na ni Christine Chouchou kabisa kwa na maklipe ziko tranquille. Hata leo iko piga tu kabisa sasa shaka mama pasta tranquille. Ushangale leo kila mtu akiimba hata Mkongo kwanza nyesha shangala. Unaimba tu gospel unavuma unasikia seo pasteur fulani. Mwe ulianza huko ujue tu unaimbaka Shavuma aba Fiston Mbui bote bashakwa kama pasteur. Bote bashakwa pasteur. Pasteur Moise. Aba dada aba walitoka pajana wanimba le. Bashakwa pasteur. Bwana yake kwa ni pasteur, naye ni musicien. Yeye ashakwa kama evangeliste. Okay. Kesho utasikia naye mama pasteur. Ndio tubishakwa hivi. Donc kidogo elevation pasteur. Sisi shushu kabisa ashakwa mama pasteur. Na kwa mweglize mwa. Unaona vile mwana wacheza na Ansi. Alikuwa pasteur. Mafilme za Kanumba zote. Bien ni type. Mimi namuona. Leo ni vie sasa. Ni pasteur sasa bien kwa unaeglise. Finasi alikuwa na kipaji ya kipasta tu. Depuis anafanya kazi tu na Kanumba. Mimi kianza. Kipaji kabisa. Na Kanumba alikuwa yusema mu interview yake. Mimi kianza kwanza nani film c'est un acteur. Mimi naweza kazi yake. Mimi ni pasteur. Bro na ni vile paka sai ni pasteur niko na eglise ya Gayar. Bon? Gaya ni pasteur kabisa kule kwanza watu mkichwa avec media alivuma sana kisha pa kwanza ile Yansi iko na katoto kasha mshinda kale ile parti ya kwanza ya yeye na kale kapetite kalikuwa Kalozi na Geneva sasa alimuitaka dia nakuya na maombi iko naomba saka Geneva kaanza vile yake Yansi anakimbia akatoka na ile maombi akampatia nyasi mbona unakimbia kutia umwase mimi nilikwambia petite haiko serious kisha lakini tunga mbona sema asali sukumaka rumba kumesikalenjo akidai hata alikuwa na mahistoire na mafoto zikivumaka gizi kwa anamsukuma hivi nani si unakumbuka usheri mwa hivi si Lulu asa ndio alitoka Karumu ndio lakini yale mtu akanyoma asali msukumaka mpale lakini waza hivi kwa yeye amesijua si ule pesa alifungiwa na alitika alifungiwa ku problem ndio alifungiwa yeye alimtiwe yeye alimtiwa hakumutiwe ilikuwa accident so comme si alikuwa kana ka malentendu juu alikuwa petit ami yake alikuwa na malentendu kisha alikuwa mudouche ile unaweza mama niache mimi najua ka Teresa kuna ni kumkarum le mkuzia njoo kagonga kichwa
Ndio meteka kakufia pale. Ilikuwa kumsukuma ile ya malentendu. Ile unasikiaka par mégarde. Ndio juu sa effet ilikuwa yenjo alitaba watu ku telefone. Yenjo alitaka kama ni ambulance nini na watu kukia lungutana kanombe kupana lala mlete. Tout droit. Na sasa alikuwa ashajitayarisha kabisa ile unajitayarisha unakuwa unatatoka. Basi. Ima teori ile msisikie utipeko asema. Wewe wazabi wengine? Mimi sikuwaza kitu. Tunamaliza episode yetu hapa ya kwanza. Tunaongelea contraceptive, tunaongelea mamiziki ya gospel bali kama lama este ya Kongo bana ile mamiziki ya zilikuwa toka Tanzania zile. Pale tunaona kwa edition ya Mani. Bishaenda pile mabo. Ziko tu vuma mpaka ile kwa masiki kisali. Sio ile ya edition bisha. Mais nexana edition ya Mani ngali kwa entre 6 ans. Nitatuambia pale kwa entre ngali edition ya Mani. Pale kaanza produire ba jasa. Mwenye alikuwa na lare. Alikuwa na edition ya Mani. Kabisa edition ya Mani ilikuwa ishapanda sana. Wana merci sana kwa episode yetu ya leo na tukuye mingi tujiabone, tukommente. Tukutana la prochaine tukiwa ekipe ya kabambi sana iko vile wabwana. Ciao.